ukrasje moga kraja, stoljetna lipica. Na Draškovcu čuvali stado, još davno nekada. Sada su zarasle staze železnog i Šehovca. Sada su zarasle staze železnog i Šehovca. Ja opet se vraćam tebi, moravički kraju moj. Nikom te dao ne bi, ostaću zauvijek tvoj. Pruži mi ruke svoje, ti ljubav mi svoju daj. Vraćam ti srce moje, ti si moj zavičaj. Vraćam ti srce moje, ti si moj zavičaj. Baš nigdje ljepše kraja nema od Goranskog, jer to je dio raja, djetinjstva mog i tvog. U sutonu svog života vratit ćemo se mi, tamo kod Svetog Roka, rodnoj nam zemlji. Boština šmrku. Nemoj, ja sam Zapovjedničar, sve pod kontrolom. sve pod kontrolom. Bravo. Nikad spremni. Ovo je zgušto molim. Ovakve manifestacije. Ovo je guštje. A ti nam je možni. Dela. Pavlice, u kadar da podbaci. Botić. Botić. Bog susjedi. Ti si mi ovdje najfotogeničniji, ej. Mario, daj reci dola Pauki da te on slika kako se to diljo i sve, ma bolje blici. Čekaj, malo te moram, to nije slika, to je video. Aha, dobro, vijeko vječi. Da. Ajde, bomo pole. Ne bomo pole, nego bomo baštiri oko. Da. A, nema tu pole, ovalje. Valje, ajde. Valje. Ali to je već. Dobar dan, ljudi. Evo čestitke odmah ovako da se čuje. Bravo, Matija, bravo. Smo se dobro zriktali. Bye.
Tiho su padale pahulje kroz sjetnu božićnu noć. Moje su šume me zvale, a ja sam morala poć. Putevi moga djetinjstva za mnom su plakali. Obećala tada sam sebi da ću se vratiti tebi, Gorski Kotare moj. Vratiti tebi, najljepši kraju moj. Nigdje nema takvog sunca kao što ga imaš ti, a to znaju samo tvoji Gorani. Nigdje nema takvog sunca kao što ga imaš ti, a to znaju samo tvoji Gorani. Prošle su duge godine, a ja pamtim još sve. Srce me ponovo vuče u tvoje proljeće. Putevi moga djetinjstva za mnom su plakali. Obećala tada sam sebi da ću se vratiti. Ovo je brzinski intervju. Gospod trener, kratko, jasno nešto. Nemam pojma, evo sad ćemo malo popričati dole za stolom. Čestitke, dečki, još jednom svaka čast. Mnogi ste od vas bili i ovdje. Izuzetna čast za naš klub, izuzetna čast za našu općinu, skromno malu. I klub nam je malo nas ima, ali imamo vrhunske sportaše već dugo vremena i sretni smo da to možemo danas, da vas mogu pozdraviti u ime domaćina biatlonskog kluba Budućnost iz Moravica. Ovo je službeni doček naših članova reprezentacije u biatlonu Hrvatske, s tim da više od pola reprezentacije iz našeg kluba, trener reprezentacije glavni iz našeg kluba, a kao najvažnije ovaj doček je upriličen za izuzetan uspjeh našeg Matije Legovića. On je ove godine ostvario ono što još niko nije u juniorskoj kategoriji u Hrvatskoj, osvojio 2 kristalna globusa, jedan u sprintu i jedan koji se uvijek više cijeni sveukupno, dakle sveukupni pobjednik juniorskog kupa u biatlonu u svijetu. To zaslužuje poseban pljesak, jer uvijek kad pričaju svi su sportaši, ali nešto uspjeti, to su rijetki koji to uspiju napraviti. Da bi vi mogli i dalje krenuti sa programom, ja vam zahvaljujem još jedanput što ste došli podržati nas, dati potporu klubu, dati potporu Matiji i reprezentaciji. A premda su, rekao sam, iz našeg kluba većina, dakle ja bih sad pozvao da ih vidite koji su to i predstavio. Kao prvo trenera Dejana Brajdića.
kupio je novi sako. Najmlađa u reprezentaciji od ove godine, Matijina sestra Ines Legović. Jedna lijepa dama, Anika Kožica. I jedan posebni šarmer, Krešimir Crnković. I naš osvajač kristalnih globusa, Matija Legović. Evo sad će bude Pašiću dati malo priliku. Koristim priliku da ispred domaćina pozdravim i prisutne članove biatlonske reprezentacije Hrvatske, trenera Boštjana Lekana, kojeg smo malo ukrali Slovencima jer su nam uzeli Faka, a Fako moramo čestitati nakon dugo vremena, konačno je i osvojio prvo mjesto u svjetskom kupu i to zaslužuje pljesak, ipak je on naš. A sad je Boštjan naš. Trenera Alena Abramovića, trener serviser, sve što treba to je Alen. Reprezentativke mlade Jaru Kašparac, Emu Sobol i Filipa Crnica. Poseban pozdrav moramo uputiti zbog spriječenosti, nema predstavnika, svim djelatnicima srednje škole u Moravicama koji su izuzetno na raspolaganju našim takmičarima i ovima ranije i ovima danas i ovima koji su se uključili kao Ines, a pogotovo ravnatelju Borivoju Dogmanoviću.
Pozdravio bi ovdje nazočnog načelnika naše općine, Brod Moravice, Marija Šuteja. Pozdravljam sve sponzore, ne možemo ih nabrajati, i one sa velikim iznosima i oni sa malim. Neka im je ovaj uspjeh Matije poticaj da nas podržavaju i dalje. Svaki i najmanji prilog našem klubu veliki je doprinos i olakšava nam rad. Na kraju tih zahvala neću kao prošle godine govoriti o povijesti kluba, to nas uskoro čeka. Reću samo hvala svima koji su bili članovi u klubu, koji su trčali, koji su vodili klub, koji su sudjelovali u radu kluba, i svi mi možemo biti ponosni što smo ovdje, što se o nama čuje, i moramo se ponositi jer svaki smo utkali jedno malo kariku u taj veliki lanac koji je došao do ova dva kristalna globusa. Hvala vam svima. A sada, da bi klub poslovao, a nekako uvijek smo se smijali da naš klub je imao predsjednika, predsjednica, a uvijek nekako su i pomaci bili kad su ženske bile predsjednice. I sad imamo žensku predsjednicu, pa ću joj dati riječ. A kao slučajno je mama Matije Legovića, naša Ivana Legović. Poštovani svi, dobrodošli na doček reprezentativaca našeg Brod-Moravičkog biatlonskog kluba. Povodom osvajanja malog i velikog kristalnog globusa Matije Legovića. Velika mi je čast pozdraviti vas sve u ime našeg kluba, ali i kao majka ponosnog sportaša. Ovaj trenutak nije samo odraz truda i rada, već simbol uspjeha cijele naše reprezentacije. Želim čestitati svim trenerima i reprezentativcima na iznimnim rezultatima koje su postigli, te im zahvaliti na predanosti i ljubavi prema ovom sportu. Posebnu čestitku upućujem svom sinu Matiji, koji je ostvario izvanredan uspjeh, osvojivši i mali i veliki kristalni globus. Matija, tvoj rad, upornost i strast prema biatlonu donijeli su ti ovu zasluženu nagradu. Nastaviš li tako, sigurna sam da ćeš ostvariti još mnoge velike uspjehe i postati uzor mnogima, ne samo u biatlonu, već i u životu. Cijeli naš klub ponosan je na tebe. Ovaj trenutak pripada svim članovima našeg tima, jer uspjeh nije samo na stazi, već u zajedništvu i podršci koju pružimo jedni drugima. Nastavite s istim entuzijazmom, posvećenostima i ljubavi prema sportu, jer vaša snaga je u timskom duhu. Čestitam još jednom svima i želim vam mnogo novih uspjeha u budućnosti. Uvijek ćete imati našu podršku. Hvala svima i uživajmo u ovom posebnom trenutku. Evo, zaboravio sam odmah na početku kad sam pozdravio i zahvaliti prije svih našim izuzetno organiziranim vatrogascima DVD-u Brod Moravice, ali nije ni čudno da dočekuju ove naše sportaše, jer kao vidi čuda, oni su i članovi vatrogasnog društva. Onaj ko je dobar, uvijek je dobar. Evo danas imam još jednu prigodu, nisam očekivao, ali čast mi je pozdraviti u našem društvu jednu vrhunsku alpsku skijašicu, Leonu Popović. Želimo oporavak
Leona, za one koji ne znaju, Leona ima i naše krvi Moravića. Tako da i to moramo cijeniti. Leona, hvala što si se pridružila. Dakle, evo, prigoda je da spomenemo da je evo ova godina jubilarna za Brod Moravički sport. Dakle, organizirani sport u Brod Moravicama je 75 godina. Ostalo je malo bočanje i skijanje, bilo je nečega prije više. Tako, mislim da ćemo to obilježiti negdje u jesen. Dakle, jedan izuzetan jubilej i hvala skijašima i bočarima koji nastavljaju tradiciju sporta u Brod Moravicama. Približava se 50. godina i ovo je, kako zadnje vrijeme kročimo, sve bolji uspjesi. Iduće godine je olimpijada, ja se nadam i siguran sam da ćemo biti na ispraćaju naših sportaša prema olimpijskim igrama u Torinu. To bi nam bila izuzetna čast jer smo to već doživljavali. Imali smo ispraćaje skijaša na olimpijske igre, ali konačno s Matijinim uspjesima imamo i dočeke. Dakle, da smo ispunili sve kategorije. Kroz naše klub prošlo je mnogo skijaša, po nekoj mojoj evidenciji oko 150-160 djece. Nažalost, ima djece sve manje snijega, teško je djecu pustiti bez snijega da počnu skijati. Nažalost, neke medije bi trebalo malo i ukoriti. Kad se dogodi izuzetan rezultat, onda ne znaju napisati ime našeg trenera. Napišu da se drugi ljudi, bi rekao, dožive čestitke. Nažalost, napišu kako smo bogati i kako imamo sve osigurano. A mi koji radimo i vi koji ste radili u tom sportu, znate kako je teško doći do donacija. Evo, Ines je inače jedne skijaške familije, tata je bio skijaš, Anita je bila skijaš, sad mama ni baš skijala. Nije. Dobro, ali je mama preuzela voditi klub. Aj ti nama reci kako se sad ti osjećaš među ovim velikanima tamo desno od tebe. Pa super, čast mi je tu biti među njima i osjećam se super. Ali ja čujem da te često po hotelu traže. Letiš. Pa dobro, moram malo. Tako je, evo, jedan pljesak. Ja i Ines smo se dogovorili da nećemo puno. Da ćemo samo malo, Ajde, Ines, slobodna si. A imamo mi sad malo Aniku nešto pitat, Jedan pljesak. Nekako, Anika je u ovoj ekipi, ja mislim, skoro najozbiljnija. Kako ti trpiš ovu ekipu oko sebe? Pa je istina. Neki put glas razuma s ova 3 dečka. Neki put ko da si obitelj iz 3 brata, pa onda se oni stalno natežu, a ja onako sa strane malo neko mora biti ozbiljniji. Ali sada da još jedno kažemo, evo, Anika je primjer da može biti vrhunski sport i obrazovanje da mogu ići zajedno. Je li bilo teško? Pa, normalno da je uvijek u nekim trenucima jedno malo više pati, pa u drugim trenucima drugo, ali sve se da kad se ima motivacije i puno volje. Ali, visi kad je došla diploma, onda nismo zaboravili da je neko rekao da si konačno dokazala da si pametnija. Inače, ako bi mogao nešto komentirati, kažu u alpskom skijanju da je najljepši skijaški par Mikaela Šifrin i Kilde, a ja bih rekao da je najljepši biatlonski par naša Anika i Krešimir. Evo jedan pljesak za Aniku.
Ali sad moram, ne smije puno pričati jer i ugledali su se neki mlađi na njih. Kreško. Evo jedan pljesak za našeg mladića. Vidim, ove godine je bilo malo i bolesti i onda primijetio sam da bi bilo dobro da još mjesec dana trajao taj svjetski kup. Pa istina, da. Prvo da naglasim, ja sam najstariji i najneozbiljniji u ovom timu, to je prvo. A drugo da, bilo dosta bolesti, nažalost, ali na kraju je ispalo da traje. To da se neozbiljan, to mi znamo, to je nama normalno, to samo gosti ne znaju. Saznam, evo. Inače, lijepo je vidjeti, evo, svuda prisutan, a ja mislim ko je bio najsretniji kad si došao doma? A moji psi, sigurno. Evo jedan pljesak iza pse. Sad, prije Matije ćemo, morat ću trenera. Mislio sam ga prvo, ali kako ima novi sako, rekao neka on dođe sada. Jedan poseban pljesak za našeg Dejana koji se prvo dokazivao kao skijaš, a već dugogodišnji trener kluba, evo sada trener reprezentacije. Ja bi mogao puno pričati, ali neću, ali neka on malo ocijeni stručno sezonu, jer prošli su Sito i Rešeto, imaju vrhunske rezultate, pa molim, reci nešto, a ja ću poslije. Prije svega pozdrav svima i hvala vam što ste nas došli podržati. Pa evo, ja ću probati sumirati sezonu ovih zadnjih mjesec dana, odnosno zadnji trimestar, kako mi to kažemo. Stvarno su se dogodili neki vrhunski rezultati. Ne samo Matini i Globusi, već tu u seniorskoj konkurenciji Krešo i Anika. Kod juniora Filip Ema, recimo Filip je bio 40. na svjetskom prvenstvu, Ema 21., 31., 35. Što su vrhunski rezultati. A pljesak ništa. Pa tako sve su to vrhunski rezultati, ti si rekao dobro možda na početku, kod nas se samo cijene nekakve medalje, a to zapravo i nije najbolji kriterij. Evo reću, Krešo i Anika, zadnji trimestar Anikin sigurno najbolji u karijeri, Krešo tu blizu toga. Evo, Krešo je bio na IBU kupu 12., 15. i 15. To 12. mjesto, ne zato što je bolje od 15. nego zato što su se u tom trenutku ispred nas našle samo biatlonske velesile. Znači Norveška, Njemačka, Francuska i onda Krešo. Na kraju smo otišli u Oslo, imali smo malo peha, bolesti, znači ni Matija ni Krešo nisu startali i to me već poprilična nervoza u to do podne hvatala. Ja sam rekao, Aniki, nema me molim te ti zvat, nego dođi gore na utrku. Reću, možda je malo ovako prosto, rekao je Alen, daj dođi pa pokaži ko ima muda u našoj reprezentaciji. Evo to je rekao Aniki, na kraju Anika stvarno, karikiram, pokazala muda i napravila najbolji rezultat sezone što se mene osobno tiče. Inače, evo, sezona je privedena kraju, vidimo po tome da si zadovoljan. Vjerovatno sad će napraviti se planovi za iduću sezonu, vi imate svoje ciljeve, otkrij nam, bar skromno neke. Pa nije tajna, mi sad definitivno ganjamo te nekakve norme za olimpijske igre i mislim da postoje šanse. Ja neću kako kažemo trčati pred rudo jer tu su kvalifikacije stvarno komplicirane. Reću samo da trenutno solidno stojimo i imamo šansu, tako da evo, ja se nadam da ćemo tamo u prvom mjesecu se naći ovdje sa nekim drugim motivima. Pa to je ono što sam ja rekao, da znamo mi odlaske organizirati, mi smo spremni. Vi napravite svoje i mi ćemo svoje. Inače, treneru sada doma sve u redu, ne galame na tebe familija. Pa trenutno ne. Mi ćemo to vidjeti za tjedan dana. Evo, naš trener reprezentacije Dejan, a sada onaj koji je, evo, zbog koga smo ovdje danas, naš Matija Legović. Ono treće ime neću spominati.
Matija, nekako, ja znam da je sam mama zadovoljna jer nisi sako skinuo. Jučer je bila primjedba na slici, on ima sako, a skinuo ga. Kako to? Pa da, to je bila jedna, kako bi ona proglasila greška, ali ajde, preživ sam. Pa dobro je, izdržao si. Evo, sezona je završila. Prošle godine i jesen i zima, odnosno zima pa ljeto, su bile medalje. Ove godine je bio drugčiji plan. Idemo bodove, idemo, znači, nešto veliko. Tako je da, evo, od prošle solidne juniorske sezone u juniorskoj konkurenciji bila je stvarno dobra. Sa manje utrka sam bio sveukupno 8. i to mi je pokazalo da druge godine mogu konkurirati za globus i za sveukupni poredak i na to sam ciljao i to sam ostvario. Evo, čestitke Pljesak. To je lijep rezultat, znači pokali su tu, sad s trenerom se rade nove priče, novi planovi, pa mi bi bili opet s kojom medaljicom, pa opet ko Globusić, ali vidim da su se ovi prepali pa su vam skratili juniorsko godine, nešto. Da, evo, ovo je sada meni, druge sezoni je moja zadnja sezona juniora. Trebale su biti 2 godine, ali mijenjaju se pravila i evo, ništa drugo nego druge sezone idemo na zlato. Pa to je prava stvar, Pljesak, ali vidite da su se ovi u Ibu malo ustepnarili i odmah juniori dole. Znači da ne bi još Matija predugo trajao. Evo, Matija, nećemo te mučiti, ima još tu mikrofona koji ćete i poslije pričekati. Zahvaljujemo ti, sretni smo svi, nema sad da nabrajamo od obitelji, kluba, mještana, svi. Budi nam samo zdrav i radi ko do sada, rezultat neće izostati. Hvala puno i hvala svima koji ste došli danas ovdje me podržati. A ne, pa bolje da ti žena daje nego ja. Ja ti poslije. Hvala. Volim li našeg trenera Alena Abramovića. Nova frizura je koja je pala danas u Delnicama u salonu. Jedan poklon i za našeg trenera Dejana Brajdića. Nešto ga idu u poklonu. Ines Ligović. I malo slatko. Anika Kožica. Malo slatko. Kreško. Krešimir Crković. Ja moj rožice, dobro. Evo i za tebe cvijeće, ti si jedan veliki cvjetić. Opa! Frajer je frajer, a? I Matija Legović. Evo Matija, cvijeće. Evo jedna uspomena, to ti je od kluba. Tako jedan kolaž tvojih uspjeha i malo slatkoga. I čestitam. Hvala. Evo sad imamo Mijoški Oka, sad bi zamolio načelnika općine Brod Moravice, Marija Šuteja, da kaže nešto i podijeli poslije. Dobro večer svima. Evo, u svoje osobno ime i u ime cijele općine Brod Moravice, čast mi je pozdraviti kao prvo našu reprezentaciju, našeg trenera, našeg Matiju.
zaželiti dobrodošlicu svima koji ste došli danas tu podržati naše sportaše. Uglavnom, čestitao bi svima, čestitao bi i ovako malom mjestu na ovako velikim ljudima. Matija, tebi bi se zahvalio na tvojim uspjesima, jer ti si sada pokazao da ti, recimo, u stvari si ponos i dika našeg kraja, za velike si ponos, za malene si uzor. Samo tako hrabro i želim ti sve sreće ovog svijeta. Evo sad molim Dejana da dođe ovdje. Načelnik, evo jedan poklon općine za našeg trenera. A nemoj sve ozbiljno shvatiti kaj piše to. Evo Dejane, jedan mali znak pažnje od općine. Svaka čast. I još jedan mali opal. A to je da poslije podijelimo. To je za nas. To je za nas. To je za nas. Evo čestitke za Dejana. Samo mogu Matija mogu kad spremiti, mislim, nije vrijeme i ajde. Evo imamo tu isto malo skromnih poklona, nek se nađe. Matija, s moje ime, ime cijele općine, jedan mali znak pažnje za tvoje uspjehe u daljnjem životu. Ti želim svako dobro još jedan puta. Znači, te od svih nas, ovo je potpred za društvo, da počastiš društvo. I jedan još mali koji je sad u stvari u modi. Evo jedan. Okrenite se da se... Evo. Evo, zahvaljujemo načelniku, zahvaljujem vam svima, nismo bili predugi, nismo vas htjeli maltretirati jer smo vam obećali ove godine 75 godina sporta u Goravicama, druge godine 50 godina skijanja. Zahvaljujem vam svima koji ste došli da podržite ovako izuzetan uspjeh. Mnogi od vas su utkali nešto u njega kroz godine. Hvala svima. I znači trener je već najavio, imat ćemo mi i odlaske i dolaske, dakle uživajte, ovdje je pripreman jedan mali druženje, nemojte se razići, uživajte, podijelite, poslikajte se, pripremili smo pozicije, bit će tu i globusi, bit će malo i Matija na raspolaganju. Evo, zahvaljujem u ime biatlonskog kluba Brod Goravice, svih nas što ste bili danas s nama, Mati i cijeloj ekipi, cijeloj reprezentaciji i svim sportašima što više uspjeha u narednom razdoblju. Hvala vam svima i uživajte.